سورة التوبة آية لنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye tarata suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani saba saharu safaru minye hijra sankalo fulana bisuye mugani kelenay miladi nasara ka jate ba fulani mugani kele sankalo konontona bisuye mugani sheginay ambe dawda bugu masjid razaq ambo kono. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلى آخر الآية. نهاية من كلنا أنك بيّن تعالى حكمته في البراءة من المشركين ونجرته إياهم 4 أشهر. ala bina ka hikima na ka kodo mbange anye munya to ala barila ka bo mushrikuma ani na ye makununi kuye kalonani ko ukatama dugu koloka menu o kalonani temena bamuru de do nu soro la yoro yoro ukufa ala ya ukeni kuminye ni aya la ala bode banganye ala ko kayfa yakunu lil mushrikina ahadu inda allahi wa inda rasulihi ala ko lahiru besheka ke mushriki ye chogodi ala fe lahiru besheka ke mushriki ye chogodi chiden fe illa alladhina ahaditum inda almasjidil haram fo mushriku munu nanu yellahidu shiri misiri horomalen koro ni nyahude biya sande onana aya wore kono humul ladhina kafaru wa saddukum anil masjidil haram wal hadiya maqufan an yablugha mahillahu hijra sanworona ciden ni seba wulila ku beta al murala al kaba maka kafiru yubali kute do alikaba kute ta lumurake uyen shine ni shebo bali uni hadiya munun tara uye hadiya nunun bali kute she haramuma unin kele sulhu kera ciden ni kafiru ce ciden ni kafiru ye lahidu shiruni nyogon ce ko santa ukana nyogon kele santa ciden te kafiru kele kafiru kana kele santa kele kabba uni nyogon kele kana kay ala kambo ode maya wa ala ko ini munu nyellahidu shiri misir horomalen koro famastaghamu lakum nu jorallahidu ka awye umallahidu borto fastaqimu lahum afanaka jowye lahidu ka afanaka lahidu borto inna allaha yuhibbul muttaqin ala be alanya sernya bagade fe awa ko kera o chogola ciden lahidu dafa fana min makka kafiru de ni lahidu borto an ko lahidu sirila hijra sangorona hijra sansegina quraishi lahidu imborto lahidu imborto ra chogodi quraishi uluka kale baga
atumbe arabu bolo kabila do uni kabila do aw be lahidu do ani nyogonche ni aw be kelela amba aw deme na fana be kelela an fana ba aw deme ni ambe kelela abana an deme na aw fana be kelela an fana be taw deme ni ko min ba aw bolo an ba aw deme ni ko min ban fana bolo afana ban deme kafiru tumbe ube ni lahidu nyogonya do ni nyogonche Quraishi ulu ni kabila do ko Banu Bakari Quraishi ni ulu ye lahidu kenu nyogonche ni Banu Bakari be ko min na Quraishi bu deme ni Quraishi be ko min na Banu Bakar bu deme bo ciden fana lahidu tumbe ni kabila do che uba fo kujaatan kabila do be kujaata wolo fana ye ciden ka kalibagawe lahidu tumbe nu fana ni ciden che ni ciden be ko min na uba deme nu ulu fana ni ube kele min na ciden bu deme bo sisa nim Bani Bakari ani kujaatan ulu de kelela tumami kelela Quraishi farala uka kalibaga nunun ka ciden ka kalibaga kele bonin nin fana kera doro ye lahidu borto ni ye mogo kalibaga kele doro lahidu min bina ce ya borto tumami Quraishi farala uka kalibaga inka ka ciden ka kalibaga kele o kera sababu Quraishi ye wa lahidu borto hijira san segina o kera hijira san segina de awa ciden fana ye kele bolo forme sungalo la hijira san segina ataru kama Makka parce que ulu de lahidu borto ciden fana wulila katu kele hijira san segina sungalo konona la ciden taru kele Makka ala ye Makka dayele inke ciden sallallahu alaihi wasallam ka kafiru di ciden ma Makka dayire la ciden yu umina asera ka munu mina ayu mina mogo ba fula nyogona silamiyara mogo ba fula nyogona ulu silamiyara ciden ye Quraishi mina umina len kofe ciden ko aw yere bolo sisa ne kanka munke awla uko ambalima de ye ambalima udende ye ambalima nyuma de ye ciden ko ijhabu wa antum tulaqaw ubafo udima kutulaqaw ciden ko ayata ne ya ubila ayata mogo do tumbolila Safwan ibn Umayyata ani Ikrimata ibn Abi Jahli ani nunu fulawna nyogona wulu bolila munum bolila te kalonani fule kadi ulu dema ko cogo min kadu yeddugo kolo ka uka kede men ni kalonani ko ne dafara nu sorola yororo ube faga ninkele minye Safwan ibn Umayya ni Ikrimata ibn Abi Jahli na nyogona wulu na do nasilamiya ko cidenye min fote ka fo hakkili sigi buka kalonani kono mo site se mo ma ni tara yoro do sagira kana cide mamaka ka silamiya ku ka silamiya nye donc ala kambe wallahi du de maya hu de biya san kan lahidu de fulene nye ani mo kafiri munu mushriki lahidu te mushrikini ala che lahidu te mushrikini cidenche fo ani mushriki munu nye lahidu shiri alikaba koro minye hu de biya ta nun min jora wallahi duka aye joye ewa o yere ciden jora tumami Quraishi jora lahidu ko ma borto ciden fana ma borto me tumami Quraishi lahidu borto ciden yukele o kera Makka dayele sinya kele donc wala fule ko de foyate كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون كيف ألكم مؤمنين لاهدو بشكا كي إني كافري تشغدي مؤمنين لاهدو بشكا كي إني مشركي تشغدي وإن يجهروا عليكم نمشركين نو فرلا أوما لا يرغبوا فيكم إلا وتبالي مسرويا قرشي أنوچه ولا جمتا وتلاهدو قرشي أنوچه تقول الله بسكا كي أوني مشركوچه نمشركو فله نو أولو دي فرلا أوما ويسيسرو أوكا وبفنو فنك أولا وباكي أولا
ute balima suruya korosini anu uce ute lahidu korosanu uce donc mogo min bo cogola lahidu kana ke yino uce ni yo soro yoro aya fagade parce que nous ulu ferele awma ka fum balima suru de ninyen ka toye wuto koloshi ube minke awla uba ke awla de nu ulu ferele awma uye fanga suru awka ka ful lahidu de be ninnin cen kana lahidu bordo to koloshi ibe minke awla uba ke awla de donc lahidu kana kani nunun cede yurudunakum bi afwahihim ubake kawje nyine nu dawde mana ube kuma duma de fawye nu dawye dro munum be se kawni sonja kawje ukoro wa ta'aba qulubuhum me udusukum banindo awye ube mun fo aka jenyini nu bake ka nyini ka fo abu dadela udusukum banindo aka jenyini la udusukum banimbe awma wa aksaruhum fasiqun awani mushrikun nunu uchaman bolendo ala kanyamare kankono uchaman bolendo ala kanyamare kankono donc mo munum be nilla halala lahido kanatani nunun chode niya koniye nunun soro yoro ayu faqade اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا نمشرك نونو ولو علىك آية ونعلك تامنشو ويوفى سونغ فتني دلا سونغ فتني مونيه كتغو علىك آية وكو ukajian nafa ani ukajian ewa antere ukoso ukera sababu de kera sababu banaka tugo aya uko no tugurala ka aya uko ube sara min soro lagara uyode fale jian nafa nunuma ubu ka jian nafa munun nabe anu ka jian ewa ko munun nu lube kene ka unyabu lade uyode bila lagara saranya parce que no tugurala ka aya uko ube sara min soro lagara jian nema minni ewa jian ko munun bunye koro uyode bila lagaranye uyode bila katugo alaka aya ko uyode bila unye fasaddu an sabilihi uye mogo sagi kabo alaka sirama mushriku yere sagira kabo alaka sirama uye mogo fana sagi kabo alaka sirama innahum sama kanu yamalun mushrikun nunu ulutumbe bara min kenninye uye bara jugu belebele ba de kenninye bara jugu belebele ba jiyan nafa koso yere banaka tugo alaka ayaw ko iye jiyan nafa sugantiya lagaraka isagira ka mu'minu fana baliku kana tugu tinyako ay mana'ul mu'minina min ittiba'i haqqi uye mu'minu fana baliku kana tugu tinyako innahum sama kanu ya'malun ulu uye bara min kenninye uye bara jugu belebele ba de kenninye لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون لا يرقبون في مؤمن نمشرك نو وتم نو فرلا مؤمن ما نو يسر لا يرقبون في مؤمن إلا وتبالي ما سريا كروشي ونمؤمن ولا جمة وتلاهي كروشي نمؤمن mushrikin munu fulenne nye no ferela mu'mini la bali masuru ya mindi ina che ato kolosha makotola lahiru bina che amakotola to koloshi abe minki la ba kila de wa ulaika humul mu'taduna ni mushriku fulere nini mankutu sabatira mugo munuma nununde ya dantuye nununde togo e ko mugo ya danti mugo ni ale ferela ema abake beseka fengo fenkila abakila bali masuruya mimbina che ato koloshi ka fullahiru de benni karasa cen kana ninka lallahiru bannin cha to koloshi mugo nini mankutu sabatirala mugo ya danti de do nunun tigla mugo de mugo mununye ya danti فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون فإن تابوا نين مشركين نون توبرا توبوا يمونيه نويه شيركما فلافو شيرين يرمين صلى الله عليه وسلم
umiritu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ninde wayin tabu ni tubira uye sere kuma fulafo kidon ko ala ya le nyamariya ko akan mugo kele fu ka shereya ka fo bato fen shite min ka bato kiyani ala kelem pewte Muhammadu ya ala ka ciden de fa ija shahidun alla ilaha illa Allah nu shereyara ko bato fen shite min ka bato kiyani ala kelem pewte wanna Muhammadar Rasulullah nu shereyara la fana ko Muhammadu ala ka ciden de wastaqbalu qiblatana yu nyeshi anka nyeshi yoron makka salli wa kalu jabihatana uyanka kantigelu feundu wa sallu salatana ambe salli chogo minke uyake usallira kuma ambe salli chogo mi faqad hurumati alaina dima'uhum wa amwaluhum wala ukajuli boni haramu yaranka ukan nafulu minali haramu yaranka illa bihaqqiha fujuli haqqi bin nafulu haqqi lahuma lil muslimina wa alayhim ma alayhim wala fengo fembe silama u yedina kono obe ulu fanaye fengo fembe silama u kadina kono obuka donc silamiya adon kan fure nu yesere kuma fulafo ore togo fayin tabu nu tubira u yesere kuma fulayin fo wa ghamu salata u yesalli fana jo kanati achogola wa atau jakata u ye jaka fana bo akanka bo chogo me kadwa donyorola nu yen ninke fa ikhwanukum fi din akabali mawdi do dinala wala jugu ya tanu che kele tanu che sisa akabali mawdo dinala ni yen nununke anko abubakar shirq ye dalilata nin ahyawde tumami munum bunye jakabali akonni mugo ye jakani salli faraka bo nyogona ni abubakar bi kele parce que tumami munum banna ka jakabo abubakar ko anka jahadu taw anka bamurta kama anku kele ka jakadi umar bin khattab ko ani sebo to ko ciden ko ala ya le nyamariya kam mugo kele fu ka ser kuma udefo ni mo mi ye ser kuma fo a jori boni haramu yara annafulu min ali haramu yara nunun fana bake ka ser kuma fo ambu kele chogodi abubakar ko ala ye fula defo ala ko nu ye sere kuma fulafo uye salli nata chogola uye jakabo akabali mawdo dinala men ni min ye sere kuma fulafo e sallira e banna ko te jakabo ni abubakar siddiq bi kelede parce que ala yu bede fara nyogon ka aya kono ala yu bede fara nyogon ka aya kono donc abubakar siddiq ayedde lekanini aya nyogona de munum banna ka jakabo na yu kele odi ato don ke ba ko ni yawa dugu mumen ben ni dugu mogo do benaka ante jakabo bona ya soro silamiya sariya fanga be silamiya de be marake silamiya sariya de be jamana kono ni dugu mogo munun benaka ko an kana jakabo silama nyema bu nyamare de ko na ni jakai nu ma so ambe keleta katu segere ambu kelede komo abubakar munun ye jakabali abubakar yo kele chogome ni dugu mogo munun benaka ante jakabo silama nyema bu nyamaro ka jakabo numa jakabo ambe keleta ku segere fo jakaka minula men ni mu'min te dugu mume mogo kelende abe jama konona la ako jakay wajibi de mi abanaka jakabo kabaira junubu tigide yoye kafirite kabaira junubu tigido men ni mu'min ko jakabo li rete wajibi silama sariyala o tigila mogo kafiri sisa ni mugo minye jaka farrayan nan kariya o ye kafiri de men ni mugo kelendo ama jaka farrayan nan kariya a yere jolen bala ko jaka farda de me ama jaka bo kabaira jurubu tigi de do men ni dugu mugo de benanta bo ambe wulu kele ko bakar yu kele togomi fa ikhwanukum fi din wa nufassilu li ayati li qaumin ya'lamun ala ko ala be ayaw faran fanshiya mugo ye mugo munum be fendo parce que mogo munu ni dom e mogo ewa doni ke bagawye aya faran fanshiya be ulu de nafa mo mi ni e fendom bali de ni aya faran fanshiya chogo ete se ka fam fendo naw munu be fen kalama ni alaka aya faran fanshiya ulu de be se ka fam
wada to ala ko ale baka a yau faranfalshiya mugaude munun be fen kalama munun be fen do aha وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون وإن نكثوا أيمانهم نم مشركين نونيو كاللاهر بورتو لاهر بمن بانوچه نم مشركو يو كاللاهر بورتو وتانوا في دينكم نو يا كدين اللغوشي ويا كدين اللغوشي فقاتلوا أئمة الكفر أي كافر نيما أيوفا إنهم نفل لا أيمان لهم لاهر طولا لعلهم ينتهون نا يوكله أدولا ube dina lagosili min na una dabila don ka ban yadda dalila kenin ni aya de ka funni mugo ye ciden nani an bi faqade wa man ta'ana fi dini al-islam aw jakarahu bin naqsh aw ni mugo fana ye islamiya dina niya allah goshi ube ye islamiya dina iya allah a ko foni naqashiye ko an naqashi lende do ka islamiya dina lagoshi chogoya dola silamiya sariya la delila benni aya de la ambi fagade ni fanga be silamiya la ni fanga be silamiya la ni mugo ye ciden nani ambi faga ni mugo ye dina la goshi ambi fagade ni aya koso ala ko nu ye lahiru boroto uya ka dina la goshi kafiru nyema ayumina aku faga donc kitabu do dilala ninka Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah bolo صارم المسلول على ساتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كوب مرفو سيله تشيدن ناني بغاكا كتابون توغو يودي ني مغمي تشيدن ناني اني مين كانكا كيلا كتابون دلالا ودي كما صارم المسلول على ساتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كوب مرفو سيله تشيدن ناني بغاكا دونك سلاميا ساريالا ني مغو يتشيدن ناني akanka fagade hari na kun tubira amma kota ka tubula aka tubu bani ala ce lagara me silama nyema ba faga me beta faga bagayde nyema ude ba faga ni min ye kiden nan yi sariya yi ka faga hari ni koy tubira jinya kun amma kota la abini ala ce me silama sariya la andi faga de me nyema ude bi faga silama nyema ude bi faga bede ta faga bagay kiden yere tilela fiyeto do tumbe aka jomuso dongodo abe suwoso abe to kachiden nani achei ayal awa akuma na fe chogo ko kana chiden nani adeserala dondola anana doro sufela la ka jomuso nye chiden nani fiyeto intara muruta kamuru ka dogo kananai ka yereke ko abeje aka jomuso inofe ja muru de ba bola ye muru indo jomuso inkono kafara atora joli la sara utara fo chidenye aye muso faga aye mugo faga chiden ko ukata wele kana utara awele kana nara bake ka jama fara kana chide mafra be talon chiden ko munkera e mugo faga munna ako chide ako dongo de nimbi nani de nya fwaye nkwa kanake ndeserala bi ayina ni nyin muru dogo kinyereke komba je nyogonya de nya kono faraka fa ciden ko kadi hadaritu dammaha ako nya ka jolike fuye foi tika wuli kata nya ka jolike fuye foi tika iwuli kata donc mogo na ye ciden nani aka sariya ka fagari hari na tubiran makota ka tubila me ninyi ala nani na nyomina na kon tubira ambo toy anto faga na le tubiran ba toy anta faga mo do be se kan yininka wala ciden nani ne de kajugo ala kan nani lewa ayi ala kan nani ne kajugo ciden tayi me ala ya iranna konni mogo ye fenke ale ala la ye junubu ke ni tubira yi bora la ko ale ya farima قل للذين كفروا إن ينتهوا
yughfaru lahum ma qad salafa ako cide a fo mogo ye mogo munun kafirara ko nu uyu ka kafira dabila junubu temina bolo ne ala yafara aya kono ala ko qul li ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a ala ko qur'ana kuna ko cide afonka jonye munun dan temina yere ka junubu chamanke ko kana jigitige ne ala ka nema la ne ala be junubu be yafa donc ala ka hakke ala ya ayira anna ko ni mugo min tubira ko ale ka hakke ko yafara wala wodi yato ni mugo min ala nani amina na tubira o be bila mi ciden ta o ye hadamade hakke de o ye hadamade hakke de awun te se ka je ko ni ciden yere majje ale yere fanate balola donc o de yato ambi faga ni mugo do ko amma yala ciden yere tilela don ya nani ayafaruma amba fo oho ayire tilela don ya nani ayafaruma ayire tilela don fana ya nana ma yafuma be anta don na tumbe nyana ma yala be ya fanni mo be ate yafa man to do donc on ko wala ni mugo ye ciden nani ika sariya de ika faga har ni koy tubira anto jate ika jinya kiri lambi faga de ika tubi ne ala celagara donc ni mugo min islamiya dina sabte abo choko kelena ni tubira afule ka tubi nam ima tubi ibe faga uba delilatan ni ayadela ani hadisa munun nana ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين ألا باك كمؤمنوا لسو كو كمشركوا فا وكو كلي ألا كو ألا تقاتلون قوما أكو أتمغو كلي أتمغو فغا نكسوا أيمانهم مغمون يكاللاهروا برتو وهموا بغراج الرسول وهمنا كو بتشيدن بمكة يري وهمنا نو يكو بتشيدن بمكة ويدي آية مننا ويدي يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين سورة الأنفال ألا كنت أواتيد ما كن ميري كتاسي نيما لني على نيما منكيه وغتي مي مغمون كافر يرى ويفير وندبالين ويوتا إكما كو دمدوكا كو أكوي سري تيتو سوكونو كسو داسوكو إلى مغوكنا نائما ube ukifaga ube ikilla bomaka kige uyenye gonye konni ko saba dola kele kugo okila ulu bake kuka jamfa undila ne ala bake kinka fere utige ni kisiliye fere tigela nyuma oyenne ala de ala kambo de maya ulu de hamina naye kube chide bomaka musirke nonu munate ulu kele ni nyella sulide kamuminu la sukata musiriku fagalima munate mushriku kele munatu faga uyellahidu gurja uni awche uhammina ni chidem boliye makka wa hum badawukum awwala marrati ulude yawdamina ni kele fanaye kele folo min kera parce que ulude tara aw ka kale bagaw kele ulude yawdamina ni kele ataqsawnahum wala besiru nyedewa abesiru nyedewa uyellahidu borto anuche uhammina ko be cidenge ka bo makka ulude ya aw damina nikele munate ulu faga munate nunun kele ataqsawunahum abisiru nyerewa fallahu haqqu an taqsawuhu in kuntum mu'minina me akan ka sira ala de naye mu'minu koniye akan ka sira ala de aw man ka sira mushrikin nunune hatun kan ku faga de ni aw ye mu'miniye atun kan ka sira ala de akan ka sira ala de amman ka sira mushrikunye قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين قاتلوهم ألكم مؤمنون ما قوي مشركون ننفقا أيوكلي يعذبهم الله بأيديكم ألابو لا جابناو كبولوية
abe jogili minke abu fagali minke ala bu la jabana ka bolo wiye wa yughjihum ala bu lamalo ya fana atu demede abu labila ku lamalo ya awye wa yansurukum alaihim ala bi awde demuka wa yasfi sudura qaumi mu'minina nayu kele nayu faga mu'minu dimi min be mu'minu dusukun kono ala be mu'minu ka dusukun dimi aba furake ni mufaqaliye mushrikin mu'mini ika mushriki faga ka kele ka faga ala fule ka nafa damado de fo ala folo analla jabani boloy mogo ijugu ni mogo ye ewa ijugu ni mogo yi ka tajuru saraye chogo ka jugula wote dimi boyla foni yere ka bolo ye idimi boni yere go ode ya to hari ewa haddula ayoro dola mogo minni ka mogo faga ube se ka nyamare di e yere ma ika faga ode be dimi boyla ka temeni mogo ya faga inola donc aka jugu ako kele ako faga anafa folo ye munye ala nu la jabani abolo ye e yere jugu e yere bolo ka soro ki sago kala donc dususuma bodela unan la jabana bolo ye kele fulanna o yughjihim ala bula maloya etumbi yere tamugo minkan ki yere bonyaka ka kuma jugu fo ka kewale jugu taka segere ni e yera o bolo e de bo bolo isiri lendo ube e de bo bolo ifaga lendo o yem maloya yima ala nu la maloya fulan sabana wa yansurukum alaihim ala baw demuka fana ala baw mu'minu de demuka nanina ala baw dusukun fana furakeni u kelenu nu fagaliye ni makka kafiru ni makka mushrikun aka jugu munu fuleni ni nyekuma jugu munu fo awye ni nyeke wala jugu munu ke awla ni afora ko awyire yu kele asheruma ayu faga dimi baw dusukun kono abebe furake aka dimi bebe bo akunye ninde ni ala ko aka mushriku faga mu'mini ka mushriki faga silama ka mushriki faga akunye nununda nafa do fule nununye ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أنا فدرنا ويذهب غيظ قلوبهم dimi min be mu'minu dusukun kono ni kafiru yele dimi min dola na bu dusukun kono dimi na bo o dimi na bu dusukun kono ni nyeduruna worona wa yatubu Allah ala man yasha kafiru nunun fana ala na tubu ke mogo ye kafiru fana la ala ya kanu ka tubu ke minye ni kafiru min fana minana ayado bi aw malo yara bi aw ndogo yara bi mu'minu shera amma seta ye dabali taye ayere ala ka kabako ye ko ja silamiya de tiɲɛ ja mu'mina de tiɲɛ ja tumbe galonde la o de ya to ala ya labila o be ke sababu fana be tubi ala na tubu ke kafiru fana ye ka tubu ke mushriku fana ye mɔgɔ min ka tubu ye ala jiya wallahu alim ala ye doni masade hakim ala ye kodo masade na ye koko ke cogo min akan ka ke o cogo de la أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون الله بنا مؤمنو كباريا كو يسغا مؤمنو أو يا ميري ديوا كو أو بافو أو دالا درو ko anye mu'minu de ka to jianya ma konote ka soroni Allah taala jarabiwa ni mu'mini nyode miri ko ibese ka foi dala anye silama de anye mu'minu de atto lembe nyogon kate ko Allah tana wala jarabi ni mu'mini yo mira boy ka hakilila fo ala ka wala jarabi de munu nyetinya tigu ye kalli man yala wona do munu nye galon fo bagade kalli man yala wona bange ala ko ni be beedo mone ala ko am hasibutum akum mu'minu yala aw ya jigide ba an tuturaku kunni ala baw tote ka fo aw ye mu'minu ba to nyogon kate walamma yalamillahu alladhina jahadu minkum kasuruni alama mogodo awla ku kallewa la hala bange mogoye mogo munum be jihadu ke ala kasira la uluna bange mogoye nin doni min fuleni nye ala be bedo
ala abe bedo min kera ala bado ni mamke ala bado na kera na bena ke chogomi ala ba bedo wa huwa ta'ala al-alimu bima kana min kera ala bado wa ma yakunu min bena ke ala bodo wa ma lam yakunu nimma ke ala bado law kana kayfa kana yakunu nimmi make ala bado na ke abeke chogomi ala ba bedo mais nin doni min fule ni nye ibafu ilimu juhuri ubi al-ilmu alladhi yatarattabu alayhi sawab wal iqab ala be bedo lahul mafuja sabelendo latigela ala be bedo nin nye nyumankelay ala bado nin te nyumankelay ala bado nin nye chinya tige kallimana ala ba bedo nin te chinya tige ala ba bedo kakoro mais o doni min be ala fe lahul mafuju la sarato kawo sarabe minka ni ala yila jarabi inka nyanamaya kene ka jiya kono ni kila jarabi ka koyimbili ka ni ya ke o wakati ibe sara ni koyimbilali ka wakati me ima ke ini janga kata min kaka abi bile ko wakati de o ba fo de ma ko al ilmu alladhi yatarattabu alayhi sawab aw al iqab ala kambo doni de maya ube do fa fo al ilmu juhuri doni min be ala kalla tigela o yo doni de wo ye khaybude o be ala kalla tigede na mo shito do ni fo ala kalla jarabu le nati ka hada madu la jarabi ka beira mo mi nye tiya tigin ye mo nu ye ikalla halamin doni be ala bolo ko dogolenna abella jarabu le nati kibila kene ka mo kiye ale be min do mo fanana do ko dogole ale be min do ko dogolela ala bella jarabi nati pour ike ni iye tiya tigiya ke nin doni be ala bolo ko dogolenda mo fanana do ni ye galon tigiya de ke ikalli man yala aya soro dogolembe ala bolo ala bode do ika kola mo fanana do nin doni ode awu nyana ala bawutote wa koni ala tenani la jarabi ye ka jihadu bilaw kawa mo munum be jihadu ke ala kasira la awla onado ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ألا بيسكوا توتي كسر مولا جربي كجهادوا كلو يرى مغولا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله أنا مغوفنا الدنيا مغولا مغو من نيما من لك إما فنور من منت علي إما فنور من منت تشيرني ولا للمؤمنين وليجتا مغو منهم فنا ماتري منا وما جنيغور منا منت علي وما جنيغور منا منت تشيرني وما جنيغور منا منت مؤمنو وفنا دو parce que mu'mini qalasile mu'mini dafale ete kafiri mina kaki jenyogoye nina abi ka ko ke ka gunduna ko foye ite munafaqi mina kaki jenyogoye ki ka gunduna ko foye ite bidiya mo mina kaki jenyogoye ki ka gunduna ko foye e ka bisi nyogo beke alade e ka bisi nyogo beke chidende e ka bisi nyogo beke mu'mini nyumaude mu'mini be ninde mais niya e mo ba fa le mu'mini ye teri nyuman di je nyogo nyuman gore ba wolo kafiru la ube ke nyogo ewa mo gore ba bola ni mimba ka koke munafiqula ube mo gore ba bola ni munum be koke bidiya mo la minte ala minte chide minte mu'mini donc ninte mu'mini dafalanye alete mu'mini dafalanye fo nunun tigi fana ka do awlade min ka ko kunyogo ye alade aka ko kunyogo ye chidenya aka ko kunyogo ye mu'minu de o tigi na do mo min fana ni ko kunyogo wore ba bolo minte alay ni ko kunyogo wore ba bolo minte chidenya ni ko kunyogo wore ba bolo minte mu'minu ye o tigi fana na bange mo ye no do wallahu khabiru bima ta'malun awa abe bara ke ala ba bedo koy abaka bara konona ni kenomana bedo ni aya ani aya de be nyogonta aya min nana suratul ankabuti kono alako alif lam mim ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanuna tumama lay surat daire alako yala mugo ya jigide wa ku unu bafo ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna mugo ya jigide ba konne ala butoy ka fo ulu ye mu'minu ye ni ala butote wa hum la yuftanuna kasrumu la jarabiwa ni mugo yenni miri ni bori ka hakili la de ni mugo ya miri de
ko e ba fo da idda de la ko ne ye mu'mini de ko ibe to jiya konote ko ala tina ni ko do ye ki la jarabi ala ko ni mo yo miro bi ka hakilila o te kede ni ko ye mu'mini ye fo la jarabi ko de kana ala ki la jarabi ni la jarabi kera ala ko wala gadi fatanna alladhina min qablihim ako awunun fule ne ye mo de la jarabi awunye fala yala manna Allahu alladhina sadaqu fo ala ka wala la jarabi de mogo munu ye tiya tigu ye kalli man yala ala nunu la dunya mogo wala wala yala manna likazibina mogo munu fana ye galon tigelaw de kalli man yala ala no fana bange mogo ye o fana na do ala bo kede aya wore kuna ala ko am hasibutum an tadkhulul jannata ala ko yala aw ya jigidewa ko abedo war janna kasurala maula jarabi kata aya labanna aya wore lalakum ma kana Allah liyazara almu'minina ala ma antum alayhi alama ke nabe mu'minu to aw be min kate ko ye mu'minu ye alate mu'minu to te koy wala kam mu'minu la jarabi de wodi ato Sheikh al-Islam bun taymiya ko ni yoro fanala ako ala ka teme min be hadama de mu'minu nyumaw ni munafiqun sunna mo ni bidiya mo teme min be nunu fana bo nyogo na we ala ka teme la jarabi de ibe teme ke kanyo minye abun ani ewa mugu ni feun teme be ulu bo nyogo na chogo mede ewa hadama de fana teme ye la jarabi de bena kamula ni ala yenna ni la jarabu ni ko gelo ni fitenu ni balawu yede mu'mini kalasilew ani munun te mu'minun ubedo munu nye sunna mo haqiqai ani munu nye bidia mo be ubedo munu ngu dambi kata sunna made utaka ni munu nyere sunna mo haqiqa unedo la jarabu de bu yira mo gola odi hato doni ke ba bafo ko ni la jarabu nana ite tinya tiguto ido mo sabatile undo fo ko la jarabu kana ni fitina nana balawu nana abetani mo chamani doni ke ba chamade illa marahim rabbi fitina ni balawu abetani doni ke be chamade doni ke bango ka doni haqiqa be dore sunna mo ka haqiqa be dore mu'minu ka haqiqa be dore ni balawu ni fitina ude nana fitina ni balawu minni ahli sunna wal jamaa mo minni sunna mo haqiqa unuka shimatu yemun unuka sabai wa tamashe munye as-sabatu ala al-haqqi inda al-fitnati wal bala sunna mo ka tamashe do fulene nyon kam man kutu munu be kitabu kono ulu be sabati tinya daka fitina wakati balawu wakati sunna mo ka tabolo do ka tamashe do balawu ni fitina wakati ulu be sabati utade ka yelema te ulu te yelema balawu shite sunna mo ba ataka aye tinya min fo ala ka qur'ana la aye min fo ciden ka sunna la aye min ka ala ka qur'ana abe min ka ciden ka sunna la fitina ni la jarabi ni balawu shita abwaka fagali nana ota abwaka kasodon nana ota abwaka aha sarati gelide nana ota abwaka kademen tige mogola ote sunna mogo haqiqat bo ataka komi ahmad ibn hanbali sabatira chogomi la jar ala yula jarabini fi khalqi alquran qur'ana dan fi ya waqtila foi ma bo ataka ki bugo ma bo ataka ki siri fali bala aki fufu fuika kiri o ma hamra bo ataka kido kasola o ma hamra bo ataka ka fo yambi faga o ma hamra ibn hanbali bo ataka e wa sunna mo yodel min niyaye sunna kramo mu kramo wadambi kata sunna ma yoro dola nu ya nyinin ka ko dola nat ana fo foitenina na be jamala ni ya nyinin ka fen dola na kwa daga lende fen tala ube ana munu ka munu eye nyinin kalimi nyere poshe amade abeta munu fo yoroja fo ki nyina nyinin kalimi nyere ko me yikele na kele ni tara segere karasa nin ko imbe chogoda ni nya haramu de san nin tebbe sunna mo haqiqatan ni aya dambi kata sunna made sunna mo te haqiqate sunna mo yele mata le bono uje fata bul yamani dondolo abana bagato dona nafo ako hije fata mamba fa ikawasha kankenye ako iyaka wa talawun fi dini fa inna dinallahi wahid uje fata ko atigima kombe washa kaminkiye ndima ikanake kunuru chama tigiye dinala alaka dina ye kelende me bibe ninfo sinibe I ogo tanafo ibo kontere fo bibe ninke mogo nyana sinibe ta kontere ke yoro wore
akon ni nye talawunu de nin ti ala ka dina la ala ka dina ko ni nye kelempew de dina tese ka ke don dola ana haramuya don dola ana daga don dola ana ke sunnai don dola ana ke bidiyai wata dina yo dina nye kelende ni haramu de do na dagara de ni sunna de do ni bidiyai minyo we bidiyai de me nin do ina ke sunnai nin do ina ke bidiyai nin do ina daga nin do ina haramu ede yo de dina kuna la ka dina toy iyyaka wa talaghunu fi dini fa inna dina allahi wahid akom bima ikana ke kulurun chaman tige dina la de alaka dina ko ya kelempewde me mo chaman de ba dambi kata sunna ma mo chaman ba dambi kata sunna kramo ma non shiude do non shiye munye fenyana masugu do de do ni enana jwa kunna ni ka doloki ye jema de abe jeya ni ka doloki ye bilema de abe bile ni ka doloki ye bulama de abo bulama kuroluta non si karamogo caman ba dambe kata sunna ma uye ulu de n'u be jama min na dorobo koloruta nko dɔw b'a yɛrɛ ma jamu n'o ye ko ale y'o diplôme sɔrɔ jamana in kɔnɔ k'u ko ayiwa ko ale ni bɛɛ bɛnna taabolo tɛ ale la ko n'a taara yɔrɔ yɔrɔ ko ani bɛɛ bɛnnen don munafaqiya diplôme ka ta ka d'i ma jilu wajhayni mujabijabina bayna zalika la ilaha haulai wala ilaha haulai ala yere ye ko min ke ko munafiqiya jili wajhaini don ko ko nin tigile ma ko nya fula dunke ni anana sunna mugoma wajuli chogo min bebbe aw ma kam misiri kona bofo na tara bidiya mugofe wajuli chogo min bebbe wulula kam misiri kona bofo ko diplôme dire elema munafiqiya diplôme ala yere ke munafiqide jili wajhaini la ilaha haulai wala ilaha haulai iten nununna nko chire nyere ye nimmo sugu misaliya kede ko mi abe ko mi ba duna ba mi nye dunaye atununa anana ba groupe fulala wakati dola na boli kata don nimba groupe ina na ma domba ye wulula ana kashi kabo wulula na boli kata don ba groupe fanala na ma domba ye wulu fanala ana boli kabo e wa chire ko nimmo sugu abe ko mi ba tununende fankelen tala don dola iben ini nunun bala don dola ine nunun bala ni tara nunun ka jamala inu sagofo ni tara nunun ka jamala inu sagofo dina to yembalemo ala binani la jarabu ni balawu yede kan nunun na nyogona de pour ka doni ke baga nyumon mu'minu kala silaw mogo munu ye sunna mogo haqiqa wuye ani mogo munu bu dambe kata made ala binani la jarabu ni fitne pour kulu de bo nyogona ka fo amba fo nye mu'minu yewa ka fo amba fo nye sunna mogo ko ala bantote fo ala kana ni fitne la jarabu de munu sabatilen ani munu sabatilen to na bo nyogona aha jazakallahu khairan subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk